Pozdrav ljudi, ja se još playeri kao što vidite danas. Minecraft epizoda 3 danas idemo da nađemo netherite. Ostavite like i subscribe i idemo odmah. Ljudi, sad idem ujutro u školu pa sam umoran i ne stignem da snimam i da dugo nisam snimao Minecraft. Ne, da. Ja sam malo pre snimio onu epizodu 2, da idemo nas. Da. I dalje sam umoran. Bukvalno razba. Dobro. Neko stigu ljudi. Idemo da nađemo netherite. Netherite je ispod lave, tako da to će biti problem. Pa dobro. Ne, a šta? Ja, izvini, pa što ne? Nešto se desilo ljudi. Idemo ljudi da nađemo netherite. Ovo sve? Čekajte. Ne, kažete netherite. Ajke ljudi kao sam vidio netherite, da. Gold, pa da. Ne treba mi gold. Ne znam ljudi šta pričam, majke mi. Umoran sam, išao sam u školu ujutro i to. Kao da sam vidio netherite, vidite? Kvarc. Ja ću sad ovdje u dubinama i tu će možda ovdje netherite. Pošto je uvijek u dubinama negdje skriven. Ali jel se čuje ovaj nether? Koliko kvarca ljudi, oh my god. Oh my god, koliko kvarca. Šta? Oh! Oh! Stvarno! Vau! Vau, ljudi! 3 samo, a? 3. Imamo još ljudi. Što dublje, to više ima netherite. Ajde vidi ko je. Ne! Jo! Ovdje možda ima netherite. Ili smrt. What the fuck? Šta će ovo tu? Idem ja nazad, da nema netherite. Kako sam pao ljudi? Ljudi. Otkud sam došao beše? Ne znam otkud sam došao. Gdje sam ono bio bre? Ovdje, a? Da. Opa, ljudi, evo ga. Tuku. I gold odmah ispod. What the fuck, ljudi? Šta? Neverovatno. Odmah gold bio ispod. Sad moram da budem pažljiv. Nije. Ja. Šta? Ne! Nemam shield bre! Ja, zaboravio sam shield. Ubio sam ga, ha. Koliko kvarca ljudi. Sad mi ne treba kvarca. Ono kad bi trebao kvart za kuću, nisam imao, sad ima. Ostavite like i subscribe, ljudi, obavezno. Ajde da nađe još netherite. Pa da. Nema ljudi netherite.
Sad kad se pojavi. Nije. Nije. Nema da još ništa. Idem negdje drugdje. Da nađem. Dobro, koliko? 5 netheriteovih. Još da breeze, kako se ti kaže. Gdje se da ode? Da, ode. Ovo se zgličalo i ostao ode i dalje. I dalje ima. Da, zgličalo se i onda tu ostalo, ja i brat, još jedan lik smo pokušali ovdje da sastavimo i nismo uspjeli. Ne, slučaj se isto space. Ne, izađi bre, ne mogu od portala. Nema se sruši, ne. Jao. Umro sam, ljudi, izgubio sam i netherite onaj. Sve mi izgorelo u lavi. Ne. Ja, Bože, ja, oče. Nemam reći, ljudi. Deda mraze. Ojoj. Nema veze, ljudi. Vratit ću jednu od te stvari. Da, ostavite like i subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu. I čao. Moje djelatske stvari. Ne terajte, više nemam ništa, ljudi. Aj, čao.